Značaj savinskog bukvara je u tome, istakli su priređivači, što je odmah nakon nastajanja u Rusiji prema pretpostavkama stigao prvo u Trebinje, odnosno manastir Tvrdoš, a zatim i manastir Savinu. Nakon promocije u Trebinju, bukvar će biti promovisan i u Crnoj Gori, kada će simbolično nakon nekoliko vijekova Trebinci ponovo savinski bukvar odnijeti u Savinu. To je knjiga koja je štampana u Rusiji u periodu Morejskog rata, u periodu u kojem je Balkan zahvatio jedan veliki ratni požar. Štampan je u Ruskoj od strane monaha Ruske pravoslavne crkve, ali je od trebinskih kaluđera, trebinskih arhimandrita, savinskih arhimandrita prenešen na Balkan. On se čuva u manastiru Savina. Otac Leontije Avramović, koji je Trebinjac porijeklom, kojemu poznajemo pretke kao duške arhimandrite, nakon razorenja Tvrdoša prenosi ovaj bukvar u manastir Savinu i on se u manastiru Savina čuva kroz ova protekla 3 vijeka. Otac Simeon Marković Drakuličić, veliki podvižnik koji je sabirao priloge za gradnju velike savinske svetouspenske crkve polovinom 18. vijeka, boraveći kod Vladislavića u Rusiji, zapravo srodnika znamenitoga Save Vladislavića, je uspio restaurirati bukvar i opet mu produžiti vijek. Savinski kaluđeri kroz 19. vijek pomno čuvaju ovu knjigu, kao i sve druge tvrdoške i mileševske knjige, jer savinsko nacionalno blago zapravo predstavlja blago manastira Mileševa, manastira Tvrdoš i dakako Bokokotorsko. Prvi savinski bukvar priredio je jeromonah Karion Istomino, slikavši ga tako da svako slovo ima sliku koja njima počinje. Uvrstio je ne samo slovenska, već i grčka i latinska slova. Iz ovog bukvara se pismenosti svojevremeno učio i Petar II. Petrović Njegoš, koji je spona između Rusije i Srbije i obostrane saradnje u obrazovanju toga vremena. Bitno je zbog toga što ističe jednu saradnju sa Rusijom koja je osvedočena kroz vekove. Dakle, carska Rusija se uvek brinula o obrazovanju slovenskog življa, tako da su jedan od 106 štampanih primjeraka evo poslali i u naše krajeve. Knjiga je također bitna zbog toga što je sačuvano svega 20 primjeraka, dakle ovo je jedan od tih 20. Razlikuje se od ostalih sačuvanih primjeraka po tome što naravno, fali nekoliko stranica koji su se kroz vekove izgubili. Prateći istoriju naroda, naravno, stradala je i knjiga. Kroz stradanje naroda, to se pokazalo i na knjizi. Međutim, ima jedno blagodarenje na kraju knjige kojeg nema u svim sačuvanim primjercima. Također, na kraju knjige postoji zapis koji je nevezan za bukvar, napravljen je u manastiru Savina i govori o tome ko je koliko žita dao manastiru. Verovatno u teška vremena nisu imali drugog papira, pa su taj zapis ostavili na kraju bukvara. Još jedan značaj ove knjige u tome što svedoči o tome koliko je bilo bitno obrazovanje za naš narod i ona sačinjava jedan kontinuitet zapravo, svedoči nam o kontinuiteta u obrazovanju koji je postojao na ovim prostorima. Moj dio zadatka je bio da prevedem uvodne i završne dijelove bukvara, ondje gdje se govori o njegovom nastanku, o pisaru. To su početne i završne stranice bukvara i otprilike to. Osim toga da donekle stavim bukvar, savinski bukvar, u kontekst srpskih bukvara, istorije srpskih bukvara i ne samo srpskih bukvara, nego uopšte prisustva bukvara na srpskom području za potrebe škole, prosvjetne, crkvene potrebe, koji su oni značaj imali i kad su se i gdje upotrebljavali. Nakon Trebinja i manastira Savina, savinski bukvar biće promovisan i u Banja Luci i Beogradu.